Povratak u učionice i čitaonice uvijek donosi novu energiju, uzbuđenje i želju za znanjem. Kampusi ponovo oživljavaju, a studenti se vraćaju svojim obavezama, druženjima i svakodnevnim studentskim avanturama. Red Bull ekipa je tradicionalno posjetila Mašinski fakultet u Sarajevu kako bi studentima poželjela dobrodošlicu i dala im krila za novi početak. Uz prepoznatljivu dozu energije i osmijehe na licima studenata, atmosfera je bila ispunjena optimizmom i dobrim raspoloženjem. Ovog puta studenti su imali priliku upoznati se i s Red Bull Tetris kutkom, zabavnom aktivacijom koja spaja legendarnu igru i Red Bull energiju u jedinstveno iskustvo. Cilj je jednostavan: povezati zabavu, brzinu razmišljanja i timski duh u studentskom okruženju. Prijave za Red Bull Tetris otvorene su do 24. oktobra, a svi koji žele testirati svoje vještine i okušati se u ovoj kreativnoj igri mogu pronaći više informacija na linku Red Bull Tetris. Legendarna igra se vraća u novom izdanju. Ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život.